en lau kilele mi alau ma hi zikun ikai son kha lo na ding un BIAKIN muktom dinga hi tipol ki lai in BIAKIN sung chu pathian chen na in le ibek na hi jimun na sana chu pathian ni mongam lo le bang hina pathian ging tu kiti se hiwam ti a pangte panna hi le adik tho hi jigol ngai dan dik tak mai pani Christian te la ka om lai hin mithim te chun muktom lo chu a phazo muktom tam lo ham dinga hi ati chat mai oi tuni topic a hin mangji ka muktom lo dinga hem ti gen ding hiwa ji information hi source danga ki pat kilas ona hi 100% in dikke na katingam po ahila hui mu lowin thingna ali ngai poi COVID-19 second wave India hung ke za dungzui in hovelgam Geneva lakin India chu athuk na pen apanga COVID-19 ve apung sama ma zikin hospital ho chun oxygen kiting lo in India gam adikin national capital New Delhi achun oxygen basapna alien ma hi oxygen tak sabji ka mihing pul tung hila kilom in ni sinin mi asanga simin thina thanmo lam azun jingo Prime Minister pu Modi la state tina government te chun oxygen kining ting nei the a hi na ding in tin la ha thu in gongal na asimo gam dang tam takin le ki phal takin pan pina hung tho zung mai we a hin la ngai to na alom khalo kha chu oxygen kining ting ding ngai to hi India a COVID-19 ji committee su kem na ding alampi hoi pen a hi dim COVID-19 do na ko nga ilampi ho hi adika hina em a hi lo le ko khuk mong be lam zo na tai tho hi zamai dingom abula pat in sui chin ngai hi India hin bang thila hem tung adik takachun COVID-19 second wave case ho hi atang pi in hypoxia hi chu taksa chung oxygen ta sapna chule hypercapnia thisan a carbon dioxide level sang talo jitigel case hi a hi deu hi ji ki pachun taksa chung hak satna le nop lo na dang te ahung tun be hi a hin la adik takachun hypoxia le hypercapnia hi na zo si ki patna ji pen a hi ji chu a hi le bangin itak sa chunga oxygen sutom seka carbon dioxide sutam seka hem tulai aning azik ppn chu muktomna marks ibul ji ko hi ji hi studies le research tam takin alamu do chu hi September 2020 akhan Belgian Doctors and Research Institute in research alabol na wachun muktomna phatlo dan alamu dokui minute khat sung mai marks bulin le carbon dioxide level chu phal a hi chan lenga hil in asukal the hi nasep na mun ading a maximum permissible safe limit of CO2 chu 900 particles per million ppm a hi hinla alo thelo thila chun 1200 ppm ting phal a hi ji chu a hi le mihing dam theina ding achun CO2 density chu asang pen a 1000 ppm a khel loading tina a hi a hin lamuk tom phataka itum chun minute khat sung mai in le CO2 chu 3000 ki pat 5000 ki kal tung zo hi ji chu phal a hi zat lenga hil a hi ji jik chun muktom hi dan chef lo pen angai a hi itaksa a na do tu asuk zong khalban in isung ti chu digestive system le na satakin asuha lo a na zo si ki pat na bul in le apang the hi tu chung COVID-19 second wave le India in ituk la dik zik chu muktomin itaksa asuk zong khal ji ka hi ati lebang ti bol di hita Dr. Tian bang alo em itak sa chunga oxygen level ahung nim a carbon dioxide level ahung sang phat le i hat lam kai ahung boi saka ji phat chule bol thei sun chu artificial oxygen ki pe a hi mai hi ji hi dam lo te than ding a thil pha pen a hi boro kapat i hat lu tu hi 100% na oxygen thing ke hi po oxygen chu 21% bep hi in 78% chu nitrogen le gas dang ki kop khom hi ji a gas gel khom hi ipin a ki pat ilahat hi ta sikin
respiratory system le jigol hui chu lalu ding a ki design hi ZIAK chun 100% na oxygen thiang ke i hung ki pek pha le respiratory system a hung boi zak seka ji pha chu le thi theina chance lien pi sakhi liquid oxygen danger dan het be nom yu mo chun description in a link ka koi a simbe the a hi adik takachun ventilator mangcha sakom te khun thi theina chance 97% wal anei ui ZIAK chun dead machine ti in le ko hil ala hi a hin la mi achazau ta phot in a thina diu sum tam tak in a chok skoi a solution dik tak chu oxygen chok kha hi zalo in MUKTUAMNA mat tom zok ding a hi normal and natural breathing pattern inei ki theina ding in MUKTUAMNA MATLO ke ku ding a hi gen ta gol khan source dang ki pat ki la a hi dik so ke na ti thei a hi pu a hin la mina zik theu chun banghem kha chu ti na a hi